Muske ninkweni se helelini magayisa. Muske se ninkweni helelini nan'wana se hayi no hi le makaya. Ni tsumbiri makaya anyway. Hi le makaya magayisa tshemba ku se hinkweni helelini kwalano magayisa se helelini. Ani mi yimile so mi la ku twa ku ni ta ku yini album Mr. Post. So Post umise album guys very watch cover. Mkhava wa mani munhu nga na mkhavi Mr. Post ne kumbe do na miri ya tabuya ka gaza bara ka gaza kana ndiya ne I feel like kahle hi le ku hanyeni ka minkarhi ya mukateko swinene. It's a precious time. We are lucky to be alive at this time. Hi ka teke ngopfu va ka hanya hi nkarhi wolowu nga ka wona sweswo because ku no ho liya Mr. Post na beni at live yo guys. Ku ri busy ngopfu guys lo muta tu mito vanhu va kha va famba mimovha na Spitfire na swigubu swi fa swi chaya kwala ni le mugangeni wa ka Mngoni laha tshama so ku na swigubu swa ka Mngoni swi fa swi ba hi kha hi vulavula na swinyanyana swa hala la ni nga kona le ndzhaku hi le dan'wini ku na damu la ka makoxa ku ha mati mara ku na damu which is very very funny. Ku hamati mara kuna damu anyway mina vulavula hi album Mr. Post mara maybe before vulavula hi album mitwa ngari ku wine mani ka tihuyu leta ti ri kona ta between Benny Mahenga na Mr. Post loko kha va endla ti live who took the day there I mani anga fika a wina ka leswi va ringeta ku swi endla ku promota swin'wana mina I feel like un'wana nga vula ku wine Mr. Post un'wana nga vula ku wine Benny nto Benny xi be live yin'wana xu ku mina le dia phina dikota leti no to control so ni dinle ku dindla swo swin'wana dindla swi lava ku so you know Mr. Post xona ka xu ku ya va ka xilumani humani ka swo swa birth sorry va ka xilumani a hi nga swi tivi byela ni mfana loyi ya tavuya ka gaza hayi no kahle hi katekeni ku va hi kha hanya minkarhi leyi ku nga na Benny Mahenga na Mr. Post guys we are really blessed. Mina ta ku wine vona va ri vambirhi because already ti live leti hambi yindle hi Post hambi yindle hi Benny if ka promote album ya Post hambi yindle hi mani promote album ya lowun'wana so ni twa nga ri they are both winners. And the sooner we realize that, the better. Mara, I just wanna talk about the album. Leya ku make Mr. Post. Ya Benny Merita huma. So swi nga ku record 1 minute ago. Va ku vula ku swi ndla va online hi 7 PM na majam. So swi ndla after this recording album ya Benny va ri kona ka ti online. Mara na ku lavela leyi nga yitwa ya Mr. Post. Mr. Post umisa album leyi ngi watch cover. It's a title track kona sunerana ndiya ra watch cover. I mean bass leyi nga tirhisiwa la ina ndiya ngopfu kahle Mr. Post dorela kunene lani and leswi dinga swi endla ka album leyi kahle ni nga vula xixo kahle mara maybe before ni fika wala mona ka ni vala swilo swa so ni ta yi rate album ya Mr. Post ne na n'wina ta tshama mi rate kwala ni mi byela ku ya n'wina ni tinga ri mani a nga teka xidlodlo ka lembe leriwani mina ta yi rate album Mr. Post before ni heta video and then la ku vulavula hi leswi swi nga kahle hi album na swi nga ri ki ni twa nga ri swi nga ri kahle hi album xo sungula lexi nga ri kahle munhu rhanga lexi ka xi nga ri kahle ta hetelela leswa kahle leswi ka swi nga ri kahle maybe I should direct this to Mr. Post ne but it's fine. Yeah, let me talk to Mr. Post. Mr. Post album ya n'wina ku na swilo swi nga ri kahle hi yona ne and then ku na leswi nga kahle hi yona ku na leswi nga saseka hi yona ku na leswi ka swi nga sasekangi hi album liya loko hina hi yingisela hayi ku ya hi n'wina hi ku ya hi hina vayingiseri veri ku na valandzeli and then ku na vaseketeri hini vaseketeri kumbe ho landzelela I think hini valandzeli mani museketeri mina a ni seketeri no landzela hayi na tlanga swin'wana na swin'wana. Xo sungula I ti collaborations ta n'wina hi Mr. Post hi posa collaboration na wena na Nomonda Roger
na collaboration ya wena na Sandlen Chabalala ku na ku hambana kukulu ka ti-collaborations letiyani collaborations xilungu ti-collaborations letiyani ti hambane ngopfu yo sungula ile ya Sandlen ti nga ri yi le hansi lero ku hava karhi combination leyi mi nga na yona wena na Sandlen loko mi kha mi yimbelela swilo leswi mi nga ku swimbeleni laha collaboration liyani ku ba moya se la ni nga kona ku hava ma swi vitana yini xu music a swi jeli, it's not jailing loko munhu a swi yingisela a swi jeli swilo leswiyani swin'wana ncini ya a swi jeli a swi nandziki loko swi yimbeleli loko munhu a swi yingiserile a swi nandziki swilo leswiya it's not nice, I don't want to lie to you mara leswi collaboration leyi nga yi endla na Nomonde Roger swa nandziki a swilo leswiya a ni swi tivi ku swi nga swi endla hi mhaka ku maybe it's because wena na Nomonde Roger khale mi kha mi endla ti-collaborations lero already ma tivelana mina combination mina vudelwani bya kahle na Nomonde leswi swi endlaka ku ri swi nandziha a ni swi tivi but collaboration ya Mr Post guys loko mo swi yingisela let's be honest collaboration ya Mr Post ka album leyiwani na Nomonde Roger yi nandziha ku tlula collaboration ya Sandlen tinsimu leti va nga ti endla na Nomonde ti nandziha ngopfu letiyani manghenelelo ya Nomonde mayimbelelelo ya yena swa nandziha swilo leswiyani guys maybe because Nomonde sings differently so swi endla ku swi va unique then swi endla ku it sounds new then swa nandziha a ni swi tivi mara swa nandzika swilo leswi ni nga endla hi Nomonde Roger ka album ya Mr Post all the time always kahle loko Nomonde xi ba collab na Mr Post nga ri kahle xo endleriwa ku ba ti-collab na Mr Post because leswi swi endlaku Nomonde na Mr Post ya swa chavisa it's very nice guys swi nandzika ngopfu swilo leswiya lero anda ku tiyiselani ka Nomonde than ku va mi endla another female collab maybe if you want another collab you could get another male artist va Phesi Mfana va Ben Mayengani va Prince Rangani Dr Josh Rimani Dlanyoka hey ti artist leti mi nga ti featuraka hi because Sandlen there's only one artist leyi ni tivaku yi loko va yimbela swona swi nandzihaku i West Mgimeti loko u landzela tinsimu leti va nga ti endla Sandlen na West Mgimeti ti nandziha ngopfu tinsimu letiyani ku na va swi vitana yini guys ku na charisma between the two you know it's very nice, it's beautiful, swa yingiseleka leswi va swi endlaku West Mgimeti na Sandlen ma leswi Mr Post a swi endlaku na Sandlen it's not nice i nga swi civi a swi nandzihi swilo leswiya guys a ni ta ku mi swi tshika kumbexani before mi swi humesa swi kahle ku mi rhanga mi swi practice kumbexani a ni swi tivi kumbe mi rhanga mi swi practice kumbe mi endla yini mara do something before mi swi humesela rivaleni swi fanele swa mi swi endlaka na Sandlen because swi fika maybe because kuna a female artist then loko yingisela with that comparison point of view swi endla ku hi twa nga ri leya yin'wana ya saka mara no ya saka ya Sandlen collaboration ya n'wina na vona and I problem ya vona and then kuma ku I problem ya wena Mr Post ku va ku n'wina na vona I'm jailed you know ku na vanhu van'wana kuma ku loko u tirha na vona it's so easy to work with them you know no more than Mr Post 100% collaboration 100% all the time no mistake you know collaboration ya West Mgimeti na Sandlen 100% no mistake you know it's those kind of things so I feel like artists should know their weak points, their strong points, and then now the people that they know loko collaborate ka na vona ka swa so it's very nice. I mean nga collaborate na Sandlen imbela slow jam hello like duh it doesn't work it never worked even Ben Mayengani tried it didn't work collaboration na slow jam na Sandlen doesn't work Sandlen xi lava ku cina xi lava ku thawuza xi lava gigi xi lava ti-beat leto hatlisa otherwise risimu ri nge nandzihi xana
a ri nge nandzihi. So maybe swi nga wisa ka debate ya ti-slow jam ku ri a hi karhele guys, hi karhele. That's the one other thing leswi ni twa ku nga ri a swi nandzihi hi album, swi endla ku album yi ya hansi nyana i ti-slow jam guys. Ringetani swin'wana Mr Post na mi tshika ti-slow jam na swi tisa ku maybe nga kuma ku i layini ya ku wena ya ku tirhela ne, mara mixela nyana ku va na tinsimu to hatlisela ta ku hi kota ku cina 77 le swikhobeni na le swigamatsukwini wa ti nandziha ti ku va na leta to cinisa ku nga vi na ta ku gung leswaku hi tlanga slow jam the whole album. No Mr Post a hi endleni ku va na variety, mi catera vakhegula, mi catera vanhu lavantshwa, mi catera la vakhalabya, mi catera vabvana, mi catera vanhu hinkwavo, mi nga cateri vanhu van'we ntsena. Na swi tiva ku ri you always praise women in your music, which is a kudos, it's 100%. It's a tick for me, that works. You always praise women ku ri vavasati tihosi, leswi swi nga hi pen khale. Mara you always do that ka ti-album ta wena hinkwato a ni tshama ni kuma ku ri ha nghoma leyi nga themendheli ku vavasati. U ta tshwa mkhava madelela vafana u ta tshwa. It's nice to have that kind of slow jam, mara mix it with tinsimu to hatlisela. Swi endla ku album yi va balanced. And then another thing that doesn't work, leswi nga endla ku ni twa nga ri xasaka i voice ya Mr Post, and voice ya Mr Post ni twa nga ri yi pfalelekile. And then tu nga ri a hi problem ya yena Mr Post loko kha yimbelela, because Mr Post has a different voice, is unique, his voice is unique. And a nga tirhisi ti-auto tune Mr Post, i fana na Benny Mayengani na ti-artist letin'wana va ku no ku va yi tirhisa limitedly, a ku ve ku va ku pha auto tune. No va tirhisa voice ya vona, so it's nice. Mara because you don't use auto tune, yi la ku engineeriwa, yi la ku ba moya lawani, yi la ku engineeriwa voice ya n'wina Mr Post. Voice ya n'wina munhu la a kota ku engineera ku ri Dr Josh Rimani loko ni nga hembi. He was able to yi pfuleka va le ku hindeni, no hi le ku recordeni. Dr Josh Rimani used to be able to make sure ku ri you loko i yimbelela swi pfuleka swi twala sweswiwani swi twala nga ri voice ya n'wina yo hoxiwa nte ka khuwani so. No man, a ni swi tivi ku fanele ku ndliwa yini, because loko i swi yingiseriwa swi twa ku ri ku ve ku tirhiwe ngopfu laha ka voice, leswaku a ni swi tivi ku what was the problem with the voice. Swa twala ku ri loko i swi yingisela a yi le hansi mara yi pfalelekile, a yi pfulekanga voice ya Mr Post. And it's not this problem, like it's not like he didn't sing well. No, he sang well, just that during the recording something happened. I don't know what it is, vocally. Anhleketelele mhaka leya ku because va move va ka studio xintshwa, so swi vula ku maybe ku ve na ti-echo, mara ni vone va ri na that is called sound buster leya xa ntima va xi vekelaka mahlweni ka mic, then it's that black thing, then there's a mic. Xi pfuna ku nga vi na ti-echo na yini, mara it's limited, it can't do everything. That's why the room has to make sure ku a yi nghenisi sound na yini. I don't know ku humele yini hi voice ya Mr Post, but a yi pfulekangi, that's what I can say. And then anhleketele mhaka ti-sound buster ku ri that could be the reason. I don't think so. I feel like it's more to do with engineering the voice. I mean, Dr Josh Rimani knew how to engineer Mr Post's voice. Some people use sort of delay effects, whatever, because the voice is saseka, auto-tune, the vocab, the vocoder, while they are recording the voice. But right now, to hurry, album Mr Post, regardless of those. So soon again, like album in India. Album Mr Post in India, guys. Instrumental wise, 100%. Basa batlang kulani, never bela mandla. Basa nga tlanga ti-beat letiyani va bela mandla swa nandziha swilo leswiya.
the bases leti nga tirhisiwa lani, some bases are different, you know. Ka leri ra Shinyori they tried ku va va landzelela sound leya Dr. Shinyori hi base ya kona. Swa nandziha swilo leswiya, like it sounded more like an acoustic bass, so it's nice, you know. And then also mastering and engineering of the instruments and everything, the beats leti nga tirhisiwa is beautiful. Showing say like loko we play volume I distort, I mean sound kahle, sound well balanced. I to master queen. Loko ke Mr. Post mina na bona number ta bona la mi nga master kona ni kan va fana lava la gangeni maybe ta pfuneka kona ku master hey because hey a hlupheka la hey a hlupheka Mr. Post no a hlupheka man va sala nga masterela swa n'wina Mr. Post swi nandiha ngopfu man. Swa cineka swa I nga yi tlanga kun'wana na kun'wana yi nge balisi swipikara swa vanhu, a ku na distortion and swi balance sound kahle, you know. And then songwriting yi nge phikizana Mr. Post hi ku tsala tinsimu ta n'wina ti tsariwe kahle. Leswi ni nga tshama ni caca lawa ni caca Prince Rangani ku hi ni karhele ku wasaka rhange wasaka jowe hi karhele swilo leswiya tana na story. And ka ti-album leyiwa ku na story swo hambanahambana, hi leswi swi ni twaku hi nga ri I music sweswo, because mina I come from a school of thought ya ku if you have nothing to say don't sing anything. And when it sounds like Mr. Post you do have something to say, that's why you are singing. So well done Mr. Post ku va mi kota ku va mi tsala tingoma ta leti ti twalaka ti ri na mongo, you know. Ti na mongo tingoma ta n'wina Mr. Post and ti arrangiwe kahle, the arrangement is beautiful. Mi kume ti-hook, mi kuma ti-chorus, and then it's nice man. Uta chamka vadelela, you know, it's nice man. That song is so beautiful. For me, I feel like that's my favorite song kahle ka album. Nitona blah blah blah. Mina track 2. Vangon va track 4. Vangon va track 6 in Venuk. Yo. Yeah. Vangon ban mata zava hita album ba ku. Mina favorite track man. Logo album mi baya ba guys. Ngashi seteru lo anga tak album Mr. Post ayibi. Ai ohemba. I vulavula ntiyiso ka swo favor guys, album Mr. Post ya baya nandzika. Sweswi swi nga endliwa lani is beautiful, and swi endle ku ni hleketa mhaka ya ku swi vula ku loko Mr. Post a ha ri le a Pitori ka Dr. Joe Shiriman a xitudiyo xile xa Tim Shiriman, swa tikomba ku ri Mr. Post le a xi nga yelangi ku ya fika xi sulasula swipikara na timixara leni a xi nga tirhi hi Mr. Post swa twala laha ku a mi nga yelangi ku fika mi sulasula swipikara, mi sulasula ti-amp lani mi basisa a mi hele ku dyondza lana, a mi nga helangi ku ti-sweet 8 leti va mi xavela tona na ti-archer na malofu lama mi dyawa wona le, a mi nga helangi ticondo hey Mr. Post no man, n'wi dyondza man, you are a fast learner. Ka album leyiwani Mr. Post I dyondzisini ku ri he's a student of the music world, or he's a fast learner when it comes to music. That's why nitwa ngari loko vanhu va chinga va ku di dyondzangi, nitwa ngari Mr. Post kahle just deserve ku va nyikwa an honorary doctorate ya swa music, because the guy learned from the best, which is Joe Shiriman. And leswi swi vona njhani na swi vona hi album leyi a ku humesa ku sweswiwani leyi nga thwa wu ta tshwa mkhava, because sweswi nga a nga swi endla laha Mr. Post is musical man. Swa twala ku ri misa lowani I swekiwe kwini. So far nitwa ngari for the first time ni swi twa ku ri album Mr. Post, yes, it's unique on its own right, mara ya twala ku yi huma kwini. U swekiwe Pitori Mr. Post. Inge ali so we can't debate that. I mean it's obvious kuri if ki donda le a ri kona Pitori, if ki va chudeni I donda, you were there to learn and you are showcasing your education, whatever you've learned. Loko wa ri ka Joe Shiriman she says I should don't sing, and if ki donda music, Mr. Post, well done ku va kota ku donda fast, you are a fast learner. No va timali ta ku nghenisa le UJ na wena a ta nghenisa na wena le UJ of ku va nghena hi ti-assignment
wa bela assignment Mr Post no wa bin straight udonzini ene xin'wana ta ku vanhu vo tala va undermine kumbexana a va tekeli enhlokweni contribution leyi yi taku na Dr Joe Shirimani. That guy has taught a lot of people. Ku ri someone I swi vona ku he's a leader, I swi vona hi leswi a nga swi endla hikuva a dyondzisa vanhu van'wana leswi a swi kotaku. And Dr Joe Shirimani did teach a lot of people music. And hi vona hi va mani va Mr Post I van'wana va vona lava va nga dyondza kona swa music. Kahle Mr Post for me is the biggest example because ntivo loko a ya ka Joe Shirimani a nga tivi nchumu. But right now Mr Post I tiva ngopfu music. He's becoming the producer of note. So far leswi a nga na studio xa yena very Centurion Studios a nga va na ti-artist ta yena leti nga ta tirha ehansi ka yena hi ku ya hi leswi ni swi twaku hi album ya yena because wa wu tiva music nkulukumba luwa wa wu tiva music shem ma wu tiva music hi Mr Post and I ku swa tikomba ku mi hatle mi dyondza le ka Joe Shirimani. So van'wana va tekela hansi bra Joe mara contribution ya vona ka music shem and it makes sense ku va xitichi ka Muganga lonene va va honorini kumbe va xiximini hi award ya vu legend swa twala swilo leswi. It makes sense because the guy has contributed a lot ku ka vanhu lava va ka ti-artist letin'wana ku kota ku dyondza music and hi Mr Post ha swi vona ku Dr Joe I tirhini ku dyondzisa van'wana music and Mr Post was also a good student. You know, Mr Post is a good student. Hi swi vona yini na languta album ya Mr Post leyi ya kumaka sweswiwani na tin'wana album leti ti nga huma ta Mr Post mara leyiwani ti nga ri is my favorite so far since Mr Post asuke ka Team Shirimani. This one is my favorite champ. Production wise is my favorite. The sound that you chose favorite, lyrical favorite, songwriting favorite, arrangement even mapaketele ya marito na marito lama mi ma tirhisaku mi ma chuzaku ku ma tirhisa ku na marito man'wana kuma ku xi ri hlekete njhani rito leriya Mr Post xexo vunkambi leswiya hi ku ya mina swi twala ku swa tikomba ku Mr Post I na vunkambi. Loko la ku landzela album leyi I languta I hlela King of Favor ne ta swi vona ku Mr Post I nkambi hi nga swi veka ku Mr Post se I nkambi ku na ti-artist laha handle mara ku na tinkambi as well and ku na ti-musicians you know. Mr Post no music ma wu tiva man a cancer. And then what else did I want to say about the album? Ku ni rate kambe album leyiwani ni rate tingani guys n'wina mi nga yi rate tingani mi nga yi rate album leyiwani fast ti nga dyi nkarhi. Vocally yes Mr Post I yimbelele a tsala tinghoma ti twala ti nandziha ti va na mongo ne mara the vocal sounding of his voice yi ve compromised because of something that happened during the recording. I don't know what it is. Vasala va nga yi mastera va tirhe ngopfu mara voice ya Mr Post and it has nothing to do with Mr Post's way of singing. A hi xihoxo xa Mr Post ku voice leyi yi sounda hi ndlela liya. It's something to do with something loko ku record voice and van'wana va swi kota ku va swi vitana sound doctors va swi kota ku lunghisa swo fanele swiyani mara sometimes garbage in garbage out. There's nothing you can do about it. Mara sound voice ya Mr Post itwala yi pfalekile. That's my only issue with that. Mara other than that album yi chiniweni ya ba album leya ku nga yingisela ni nga vuli ku ya cineka ku va na 2 or 3 songs to cina a tshimta ku nga vi cina seveni at phatini you know a ti sim to yingisela. That's why ni va na issue na ku hava tshimi leta ta ku cina leta to hatlisa leta ta ku loko humesa album fi hleketela vanhu lava se ku mana dyambu hleketela na vanhu lava va kuma ku va vola ku cina you know ku na vaseketeri va wena hi Mr Post vola ku cina a hi hinkwavo va lava ku twa marito. That's why we have to find balance. Leswi ni nga chinga ni ku swi kahle ku hi tsala tinghoma ti va na mongo. What are you saying? Yes, you do have the message and swa twala ku ina swilo swo tala leswi lava ku swi humesela erivaleni ne mara let's find balance in terms of
balancing mhaka yo cina na mhaka ya message. Yeah, message. Hi Xitsonga hi Xichangano leri message. Risimu ri na message. So the message ku va message yo dyondzisa, message yo laya, kumbe message wo lemukisa nje, you know. Mara tinsimu ta wena tina message. Kudos to that. And matsalele ma wena ma very creative. So 100%. That's why I'm saying album leyo ya ba yi kahle yi twala kahle ko va timhaka ti tani nga ti boxa ntsene a leswi tin'wemi swi vonisa ku yini va ka hina a yi album ya Mr Post Mr Post yo bila ku ma nga bangi hey ya ti ta vuya la a ni ku na ti-camp ku na camp A na camp B ku na exhibit A na exhibit B. No guys, I've been in fair. No I tsikeni swo favor guys, album Mr Post ya ba I tsikeni swa ku min favor man guys. Album Mr Post ya tibela guys loko ri twa nga ra yibini famba yingisela kahle ta swi twa ku ya ba na risimu leri nga ri endla ra mambawulela, you know, it's beautiful, you know, it's very nice though ku na swicelecele nyana. Mara Mr Post hi album leyo hi ku songa i demonstrating ku ri se i dyondzini music. He is he's the student of the music or the music of the student. Which one is it? Student xa music Mr Post hi album lewa Mr Post u dyondzisile ku yena i student xa music. Leswi ni ku hala vanhu va ka xisa ya dyondza nga va hemba hi ku dyondza a swi bohi ku i fambi dyondza tikhoso u kuma ku tikhoso ku i muhulahula i fanele dyondza swilo leswi yelanaka na wena. Swi pfuna ni ku ya dyondza swikhosakosa swi kuma ku a swi yelana na wena mara i na swo certificate. Mr Post i dyondze swilo leswi fambelaka na swa yena ku nga music. Swilo swa music xa u tiva a hi veni fair. Let's be fair guys. That's why I would say I'll give this album guys album leyiwani out of 10 mi nga nyika 9 out of 10 album ya Mr Post. 9 out of 10 without any doubt. Considering whatever I said, Mr Post uterin shame because he produced album hinkwayo swilo swa twala and loko wo yingisela album ta swi twa ku kick drum ne yi famba na bass guitar. Whatever is happening with the kick drum is good, the bass guitar is doing it. For me that's music. Ne kuma ku tlhe ku vekeriwa na snare. Like it's so beautiful guys, and some of the songs titwa ngari to tlangwa live. Beautiful stuff guys. Mr Post 100% man, 100%. Maybe Islam improve ala Ascension Studios mi vekela ti soundproof ku ri swin'we loko mi recorda swi nga mi disturb it sound ya to ku van'wana va le ku hahluka tindlu le handle van'wana va le ku beleleni ku na maziki maka ku hayi ya ri fuck ba moya. Hey Mr Post. No man, no mterini Mr Post, well done. Anta ku a hi beni Mr Post mavoko hi tlhe hi bena na Brajo Shiriman mavoko ku va kota ku dyondzisa vanhu van'wana music. A va beli mavoko guys, a hi beleni Brajo mavoko. Sweswi Mr Post a nga swi endla hi album leyiwa swi komba kahle ku ri i dyondze swilo swo tala ngopfu le ka team Shiriman. So a va beli mavoko and Brajo continues to teach other people music, so 100%. So regardless of what politics or what mina loko ni swi langutile na swi vona ku xisele leswi a xi fika xi dyondza swilo swo tala ngopfu ka Joe Shiriman a xi nga helangi ti-archer le na swiculu na ku dyiwa tinhlampfi na yinini. No, xi se a xi le ku dyondza music and xi le ku hi pruveleni hi album ya xona Mr Post ku ri music xi yi dyondzini ka Joe Shiriman. So for me it's 100%. What else can I do? It's 100%. I'll say 100% Mr Post, well done. Yeah, okay, loko ri mina le gere ni kha ni ku act as doors ke tshwele ke dinyora, I'm thirsty ni twa tora. Salut mi nga titimeli